kang akong mama kalulu. King lagyoning ipa, ampuaning anak, ampuaning Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ko, o akong mama kalulu, pambeling beyatan ng kaladwa ko, pambeling linasnas at pigagag ko, pambeling kapagsubukan aarapan ko, pambeling bagay niligalig king puso at kaisipan ko, pambeling pamangailangan daring taong kaluguran ko, pambeling panigasalan kinan ko, pambeling mahuli akong kasalpantayanan, pambeling matbud kong kapanaligan, pambeling dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepitan ako, nitang babaeng kayayagasan daya, bahan kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya na mo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepitan ako, nitang taong makiketong, bahan tagkilan mo ko't pakayaban, bahan linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya kating pakamalan ko kingbe. Kalupa na rin ang taong mimitbit kitang paralipi ko. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ko, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ko ating kaluguran ko kingbe. Bankilangan, damdaman doring amanong mong makabasno, at baning payaning kalam, munye bayong sikanan karingtud ng mangalgan, at may bugdang masihalo. Banye na lang itatig pa si bayo, o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya pa, o akong mama kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananiya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ng puso mo, ning lunos mo, at masabal ka rin alang akarapan. Kalupa na, lalapit ko manting asong maninaya, king pamangan amubabalag, iba't king lamesa ng kayang amo. Lalapit ko kaya ko, kalupa na nitang babaeng ni kasala, aw meda ng basibasan det ang taong mapanus ko. Uling balo kong mapaglunos ko, at ikaw mong bukod, ing makapangat mo, king kakulangan ko. Ikaw mong bukod, ing makapanakap, king kamarinayan ko. Ikaw mong bukod, ing makapibangon ka na ko, iba't king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ko, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit ka kayo, at may bugyang lumbog, hindi nena. Inyang inagkat may mengan, at may pasyag pa si bayo king lubog na. Sumangit ni diyawa ng pamaglingad kero. Lalapit ko kaya ko, ang timoret ng alagad king Emmaus. Ban kalupa do, akayabed ako aking paglakad ko. At alastas ko, king sablang mga palyari king diepo. At ban kapamilatan ding banal mong aman, ing puso kong birimula at laralundo, ni kapaliya at niyas lagan sala. At ban akilalad ako, potang kasulud ako, at merinan kong musika nando. Marap pasibayo karing bali at natakasan ko. Susuko ko kaya ko, o akong mama kalulu, ing sablang kanako. Uling ikaw mong bukod, ing Ginoo at Diyos ning biyak. Ikaw mabibiye at mag-ari, kambeningin pa, at ning Espiritu Santo, manggaman, king alangangga. Amen. King lagyo ning impa, ang kuwaning anak, ang kuwaning Espiritu Santo. Amen.
Maya pabengi po kay kayungan, iyabi tala po king banalamisa deng makatuking intensyones. Kapasalamatan para kari Josefina Ricafort, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Manalili Palacio family, Faith and Hope Home Care, Nor and Luming Yabot and family, Jan and Myla Dizon, Yoli Pineda, Tricia Dizon, Miguel and Polo Dizon, Freddie and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny and Maro Pacho, Richmond Scars Auto Parts, Thomas and Corazon Pamilagas, Ricardo and Mauricia Fernando, Maria Loretta P. Sochanco and family, Irene Sochanco, Mr. and Mrs. R.J. Lobo and family, Gabriel Angeli V. Lopez, Ian Allen C. Constantino, Nelia C. Lopez, Henry and Lovely Canlas and family, Rex and Frida Villanueva and family, Annabel Garcia and family, Leo and Joan Bacal and family, Remy Bacal, Elena Garcia and family, Annie Bakery and Luna family, Phil-Am Lions Club in Vermont, Cunanan family, Rodriguez family, Roselis family, Erlindo David and family, Elizabeth Pinpin and family, Agnes Malyari and family, May Sunido and family, Amor Soriano, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Paraking Kapanganakan Dari, Gabriel Jimenez, Jody Punsalan, Noel Ico, Paraking Sariling Kapagnasan Dari, Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Josefina Ricafort, Gosyang family, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Ruben and Trixie Henzon and family, Adoracion M. Caringal and family, Emerita M. Vino and family, Alvin and Eileen Alcantara and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Jimmy and Marilyn Villanueva, Rizaldi and Daisy Villanueva, Freddie and Annalyn Villanueva, Jacinto Carangyan, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Richie Kilala and family, Javier Intal III and family, Salazar family, Dano Mercado, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Mylene Paredes and family, Jose Pamintuan, Rowena Lakian, Seferino David, Enriquez and Tandueco family, Rowena Nano, Raquel Endo, Rogie Enriquez, Raymond Arcilia, Alice Eugenio and family, May Sunido, Seng and Gary family, Adelia Jimenez and family, Alet and Arnold Dungka, Zon Quelar and family. Paraking Malagwang Kapaldanan Dari, Freddy Pacho, Flor Malit, Tess Castillo, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Marian M. Nelmida, Eliza Yabut, Edith Mercado, Marian Elmida, Ronald Paruli, Glenda Cerdeñola, Carmi Yanga, Eduardo de Ocampo, Rosalinda Datu, Jennifer Evangelista, Florentino Aison, Erin Chamson. Pangaditala naman po din kaladwa dari Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Loretta Macabali, Marvin James Williams, Thelma Matilde Priscilla, Adelina Antonina Joseph, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas,
Sunny Pinca, Rufino Santos, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento OP, Regina De Caico, Julian De Caico Jr., Ruben Henson Sr., Constancio Escolastica, Jesus Roelio Ernesto Pedro, Romeo Caringa, Leticia Lutivo, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Ernesto and Aurea Punsalan, Manuel Sochianco, Natividad del Rosario, J. Arceo, Isidro Vicente, Tito Saldi, Justin Newtuk, Patrick Jonas de Guzman, Carlos Kilala, Alexander Kilala, Presentacion Melo, Nilo Melo, Alfredo Laksamana, Zenaida Soto Almanagit, Florentina de Ocampo, Evangeline Cortez, Alfonso Maria Aronce, Danilo Macapagal, Imelda Aronce, Remedios Aronce, Cynthia Aronce, Alfredo Aronce, Domingo Cunanan Jr. and Sr., Gloria Cunanan, Armando Cunanan, Dionisio de Guzman, Antonio Angel, Darla Day de Guzman, Rufino Santos, Yutik Gulo or Yutikyo Rivera, Gregorio Navarro, Caridad Rivera, Maria Navarro, Carlito Villarreal, Shoni Postrado, Ariel Postrado, Javier Intel Sr., Teresita Dancel Felicissima Macalino, Raimundo Macalino, George Macalino, Shoni Postrado, Ariel Postrado, Teresito Villanueva, Romel Hiosa Candelaria Santos, Lucia and Wilson Din Anacleto Gregoria Briones, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Lisa Dizon, Estelita and Eduardo Giao, Conrado Dizon, Lilia Yalung, Natividad del Rosario, Angelo and Purificacion David, Manuel and Milagros Dizon, Jose Lim, Angela Villarrey Del Rey, Saturnino Lim, Judah Lynn Solis Ritualo, Virginia Pamintuan, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Diosdado and Clara Tanhueco, Edmund and Rebecca Tanhueco, Bong Dungka, Lorde Ramon, Lenore Jimenez, at ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kayong pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po ngeni, Reverend Father Rafael T. de la Cruz at Reverend Teddy T. Villanueva.
king lugining pa, Anak, pa Espiritu Santo, Amen. ing ginuman at iliya ke kayo. At keka ang timurin. Kapatad, keng Ebanghelyo tamang ngeni, tungkol ya keng umunang misteryo ning tula, ing anunsasyon. May pili yung Birhen Maria, maging induna ning Diyos. Matas sa dangalan na pikalog ning Diyos, king meto nga mela lang. Isipan mo nga, mela lang yan nakagawa ng induna. Ing Diyos, pilit na yung titas, kabilyan ng tao. Sana po tayo bababahin kay katamong sarili. Kapatid, di mo pa magsadya tamo kaniting baralamisa, kanakatala pa mo siya, di maging kasalanan tamo at manyatangan patawad. Yakastam, yagnaragdaring kapanisyan, magumpisaw ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulinita, ipanigapuko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. King Diyos, may pahin tutu pakalulwa na katamo, yung papataw da rin kasalanan tamo, dala na kataas sana, King Die Alanganga. Amen.
manalain tam. O Diyos ning lugod at pakalulu sa panmukeng tuki, ing halimbawa ng Maria, parating makasadyang tupad, king kaburian mo. Kanitang tinggap ne, ing maya pabalita, inatad na ning anghel, matunay na ing tinggap, ing alanggamong anak, at kitmuan king sala ning keng espiritu, beging templo ne, ning kekang amano, ang mabibiyat magari kang bemo, ating Espiritu Santo, etong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, kim libro ning propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe ing Ginu kang ahas. Ngana, aduan mo king ginung kaya kang Diyos, king di na nakang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalamana, ning lugalda, ring mete, o kaya king matas abanua. King uli nanita, nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ka sa, eka makagyu kaya kayo, ing gisa na nyula, kapibabatan ding tao, at patinawari ing Diyos, gisa na nyo naman kapibabatan, ing ginumismo, miyayang metong atanda, para kaya kayo. Ing metong kaya naka na babae, milam na niya, mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Paluban niya yung Ginoo, yaing ari ning ligaya. Paluban niya ing Ginoo, yaing ari ning ligaya. Ing sabla bandi ning Ginoo, pati na ing sabla nga tsuking yato. Bandi na ing meto sikluban, at ding sablang keti manoknangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman, pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Paluban niya ing Ginoo, yaing ari ning ligaya. Nino ing makikatuliran, mukyat king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob, kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalini sa gamat, itang makipusong dalise, itang emagnasa king dewakan, at emagsalitang kalaraman, laban king kenuman. Paluban niya ing Ginoo, yaing ari ning ligaya. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanya ning ugali ring taong magdulap king Ginoo, ding malapit king Diyos ng hakot. Paluban niya ing Ginoo, yaing ari ning ligaya. Parangalantaya po ing maya pabalita. Meka Kenny, susi ng David, ibuklat mo ring pasbol ni ngalananga ng kayarian ng Diyos, ibulos ding bihag ning dalumdum.
Ginoo manatili kay kayo. At keka ang timurin. Pamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanam ng bulan Elizabeth, tinubod niya ning Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balen ning Galilea. At inyang balita para king metong babaeng, makapangakong kasal king metong alalaking milagyuan Jose, ay ba't king lahi ng aring David, mariing lagyunan ning babae, di natang niya king anghel at ngana. Ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at ka, at pepanwana na kang emo nano. Tutuyang may lirangas ka sa lubi, Maria, uli na niting ama nung sinabi na ng anghel, at isip-isipa na nung naning kabaldugan na niti. Nga nakiya ng anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malam kalub, malam yalub kaya kayong Diyos. Milamnan ka, at ibayit ming metong alalaki, at pamalagwan ming Jesus. Maging marangal at mayaw siyang anak ng kakatas-katasan na Diyos. Gawa ng ari ng Ginong Diyos, antimoy David apipumpuna na. Yung maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon, at ng kayariana, mapupupos kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti, kabang ako, dalaga ko. Paikibat na ning anghel, datang yaki kang Espiritu Santo, at ing upaya ning Diyos, lilunga na ka. Uli na niti, mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal na mibayit kaya ka. Lawen may Elizabeth na mag-anak mo, sabihan na ring tao, na emang anak, dapat ngini, kanam na. Agyamang matwane, uli nga lang bage, ay papalyaryan, ing ning Diyos. Alipa na ako ng Ginoo, nga ng Maria, marapat na sa kanako, anting sinabi mo, at likwanin ng anghel. Ing may pabalita ng kay katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabengi po. Ing kapayapan manatili kaya kayungan. Ing Ginoo at ka, at pepanwana na kang emunan. At syuta na po kayong kalibugtanan ng kaya katamong simbambengi. Apat na puyat na po, Pasko na. Ing pamikatawa ng taong Jesus, ing piga na kakordaan po, sinabi ko po niyang 16, o ba't at syuta mo kayo ni, magpuyat tamo. O ba't at syuta mo kayo ni, magnobena tamo. Ngapin po, bilang Katoliko, ingaws da po ngeni, kanita po, ingaws da po keng 5th day na ng simbambengi, yung Misa Aurea, or the Golden Mass, o yung guntong Misa. Makanain niyo pong may gintuwa mong, alipo itang mapilan kaya katama maka-yellow tamo, aliwa po ito. Aliwa pong maka-gold ya po yung altar. Aliwa po ito. Aliwa po retang kinang alahas. Aliwa po ito. Noon ing may pabalita tampong ngeni, ing Annunciation of our Lord. Iyapin po ining umpisa na, ning pangataw na, ning apong Ginoo. Nampong sabi na ng anghel, Maria, datang kaya kang Espiritu Santo, at lilungan na ka. The power of the Most High will overshadow you. Ing pong overshadowing, o yung ing lilungan, dini pong amanong areni, usually po, theology na po ng temple, o yung tent kanita, kayong Old Testament. O represent na po reni, yung presensya na ng Diyos, kayong sanctuary na po ng lumang tipan. Yung house na po kayong Old Testament, kayong divine indwelling, is Shekinah. Ito po yung house na. Ito po, simbolo na po ng presensya ng apong Ginoo. A sign of God's presence and revelation
Yapin po nung recall tamo po, kaya pong Old Testament, niya pong manikya po yung Moses, kaya Mount Sinai, na pong milyari. Mika, parang may balot niya pong clouds sing Mount Sinai. Kaya ba't yung Israelita, tsula kilalam, minatakutan la. Kaya ba't kaya tapong tent, niya nga tsuna po itang Ark of the Covenant, makatent ya po yan eh. E di naman po tamping pipagawa kaya itang temple, Solomon po yung pipagawa. Pero yung siya po kaya itang tent, ibabalot niya pong clouds itang tent. Kaya ba't po, ito po, kaya pong New Testament, sisimbolo na niya pong Maria, yung living tent, in which God chooses to dwell among us. Kinatok niya pong pasibay nga pong Ginu. Mag-usap po ang Adan, po ang Eva, ang gahing Old Testament, kakatok niya po nga pong Ginu kaya katamo. Yan pong yeni, yan pong dindamtahong Maria, at dyan pong may lingas-ngas siya, dyan may tatakutan niya, she said, yes. She said yes. Sabi dapat po, Mary conceived through her ear. Ang balugbog. Na pong sabihan nita, na pong purpose na ng balugbog? Para? Okay, hearing. Makarandam. May kanan, dimdam na. At, ini po saning mumunatang apagunaman kayo ni pong gospel na ni Annunciation, mumuna po, although may lingas nga siya Maria, she was troubled, but she said yes. At, may kirandam niya. She listened. And, she obeyed. Nementuya. Ni Maria po, buong puso niya pong tinangu, migwa, tinanguya, diyang ener po lubos ay tinjan. Tinggap niya po. Sana'y kataong mo po naman, kalupa ng Maria, na sana tanggapan tayo Jesus. Kaya kaya kataong pamibiyebye. Kaya kaya kataong puso. Gawan tayo sanang modeli Maria, na buong puso yung migwa. Sabi na, yes, Lord. Ikaw pinpo, nung makagising kayo, sabi nyo, yes, Lord. Oh, may naya po, minsan pa po. Yes, Lord. Ayan. Manta po na ito po yung sinabi ng Maria. Nang katukinan sinabi na, I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me as you have said. Ako yung alipaning Ginu, malyari kabut ka na ako, aningking kas mo amado. Inoffer na pong Maria yung biyena. Ano pong dindamtam yung gospel. Dapat po, may kasal lang, San Jose. Pero, inoffer niya po yung biyena. Sinuko niya po yung plano na, para kayong plano na nga pong Ginu. Nires na po ba kayong panahon kayong kaya katampami bebe? Na po tang anyawara na nining Diyos. Nakalimuan tayong kaya katamang sariling plano? experience na po ba ita? Na i-forgo mo yung plano mo para kay nga pong Ginu. Kalupa na pong Maria, sana po yung wata mo, na sinabi tamo din na yes, Lord, aliyam po taong basti, bahantagan mi kawani. Yun atin niya pong pagtataya. Tapong kaya katamong yes, mag-risk tampo. Kalupa na pong Maria, atin niya pong pagtataya. Misan po makalungkot po na po, kung isipan tampo, tataya tamo, mas makaba tamo kaya tang pitataya na metong. Noon tampo tataya kaya tang, lana po sung matas siya po yung kaya, kaya tang, loto. Mas makabala pa po pila kayong loto, kaya kaya tang online sabong, kaya sabong yung pisamban. Kung mapapansinan niyo po, po. Pero nung realize sa mo po, po, na ita pong ginto, o nanumang ginto, or any precious gem, what is more precious is the Word and the body of Christ. Ito po yung kayang precious. At pilan-pilan na lang po naman, ting tataya, susuyuhin nga pong Ginu, bilang metong pari, bilang metong madre, at bilang metong religyoso. Nandin po ka bang atso po kayong sakristi at din po kareng nights po na mangutang. Po sabi na po, Bisaya Lumub, seminaryo. Pero sabi ko po, Warela, they should risk. Kaya po, kasi nung tatango ka mo, Bisaya ka Lumub, nung yan po itry, wala pong malyari. At least po mag-risk ka
Nung lumuwal ka man, o paluwalanda ka, try mo yung pasibayo. Kayong may itong aliwa pang seminaryo. Hanggang nuka rin. Kasi po yung seminaryo, potang linib ka seminaryo, not necessary pong dire-diretso ka. Potalilid na ka po kay nga pong ginunong naning vocation mo. Aling mo po ba magpari? Antaya po ito. Or, nung napansin ng taong po, karen pong may asawa, di taklaan po rin kakasal. Kaya po, tatakot na pong mag-risk kayong commitment. Or, minsan po, karen parokya, po kayong pong shrine, yung aliwa po, di taklaan po rin mag-volunteer. At minsan po, tatayata mo, pero po tang magkasakit na, o atin na pong conflict o discomfort, mag-resign na, or na bisa, or lulwal na, or makikawani na. Nung pinaganaman tayo po, kalupa na po ng aurea o ginto, makanan niya pong maburing alahas. Diba kayong pali po? Kasalang dala po kayong pali din, di ba? Para mumold ya. At kabang dadalan niya ka rin, sasanting ya at ikintab ya. Yung kaya katampong pamibebe, minsan dadalan tampong pagsubok o kailangan tampong dumalan pagsubok. Nung makanan pong ginto, lilinis siya, kikintab ya. Kabang dadalan niya kay ngapi. Kaya naman po, ali po pagtakasing solusyon, yung pagsubok tamo. Kayong biye, lalo na po ngayon pandemya, medyo masakit po yung biye, ngayon pandemic. Noon kalupa na pong Maria, mag-risk tamo po at manalig kay nga pong Ginu. Misa aurea po yung house na po ngayon uling kay annunciation, yung verbo, ami katawan tao. Sana po, gising-gising taon po, uling pong Isakarias, da po yung gospel ngayon, nung iya po mira Sunday, tapong napon, yung gospel po dapat ang kang Sakarias. Po, ang visitation na po ng anghel kang Sakarias. Nanyang ikit ng anghel, napong gawa na, misdan niya, po. Misdan niya. Itakutan niya. Yabi po kaya kataan po, kupata po sanang mag-risk tamo, makaredy tamo naman. Na po ang biyan ng grasya nga pong ginugaya katamo, tamo po sana misdan, po. Tamo po sana misdan. Tanggapan tayo. Ini po sana yung mensahe na, at ini po sana yung tanggapan tamo ngayon fifth day na po ng simbang gabi. Simbang bengi. Humuna po, nanlaborat ang hinighlight ko nandun, humuna kapayapan. Bala pong pupunta lang nakatam ng nga pong Ginu, mamaya pong kapayapan. Kaya kita kakantada pong Halina Emmanuel, diba? At niya pong kapayapan tang message. Kadwa po, pepanwana nakatamo. Kalupa ng Maria, pepanwana nakatamo po ng nga pong Ginu. Katlo po, mag-risk tamo. At siyang may lingas-ngas tamo, kalupa na pong Maria, sana pong makirandam tamo, nga pong Ginu. At mamintu tamo. Kayong panalangin na po ng Birheng Maria, hingindu ng Kristo, at hindu tamo naman, manatili sanang ginintuan ng kiyaktaang pamibiyebye, alimungin ng panahon ng Pasko, ang pongin ng panahon ng pamasadya, ng Adbyento. Ni Maria po yung Domus Aurea, o kayong litanya na po ng Loreto, the Tower of Gold, the House of Gold. Sana po'y kataang po maging tamong Vita Aurea, or yung biyeta mo, maging gininto ang pamibiyebye. Let us pray that we can have that yes to our Lord when He knocks. Potang kahatokya. Pakiabusan tayo po sanang disposisyon ng Maria. Let us always have a Marian disposition. Hindi po sanang maging pangadita ngayon ng fifth day ng Simbang Bengi. Lord, help us to align our will with your will. As Mary humbly aligned her will with your will. Ginoo, saupan mong mitulid la kareng kaburyan mi, kingkiyakang kaburyan, kalupa ng Maria. Amen. Panalain ta, mungkin Diyos sigpatang at yubanwa, ang mitubod, kang Yeso Kristo, ng anak na, ban, maging galame, ning makataong pamilya, pamamilatan na ning pamanangunang Maria. Pagkibata mo, Ginoo,
Isadyame ing balayan mo king kekang panyatang. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Ban ing Santa Iglesia, paratining parehong ipahayagi Jesus, anting anak ning Diyos at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Ban ing yato, salpantaya kang Kristo, ing anak ning Diyos, dapat kiglinat beyit ni Birhen Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Banding sablang pamilya, matularing tanggapan ni Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap dang mitmong lugod, king balang anak abinyen ning Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Banita mo ngan, makapagsadyata mo, para king pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap tamo kang Kristo, karing kekatang puso. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa igpami, anting katuparan, king malugod mong tangka, gawa mo kaming galame, ning kekang pamilya, ananu Jesus, kapatid miya, ati Maria, ya, ing indumi, gawan mo keng maganaka at mapamintong galame, at imo ingalimbawa ri o Jesus at Maria. Tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen.
Ilahin tama rin kakot kaya kayong daw na matanggap lasara pa rin Diyos sigpang may pain tutu. Tanggapan na saning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Baik paming miglalang, tanggapan, mesa itingayan at around me, mananasanang inyo kaistiyang pakisuluan mi, dala na kami king biye alanganga, pagdulapan mi, king kasalpantiyanan at kapanayan, tiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. hindi naman natili ake kayo, At kaya ka antimurin, yat nayari ang puso yu. makayat na no king Ginu. Sanamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matuloy din pasalamatan na kaparati naman karino ikpa, Diyos king alanganga, at lubos may paya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pisyag da ring sablang profeta, ing kayang panyatang, delanan ning indumbirhen, king kayang sepupunan, kami na ring alang kasimparang lugod. Si Janang wana, talapaminyag, ing kayang panyatang, at kapakilala na karin tao niyang dinatang ne. Kuling mo na anong lugod na, kaya katamu, itman nakatamong tula, ngayon pagsadyan tayang pagmasya ng misteryo, ning kayang mga bait, kanita po ang datang ne, das na nakatamong masikasig, makabante at manalangin, kabang di ang puso tamo maglapolang kapag mulalan at kapurian. Muli nito, pambeda ring sablang koro yung angyel karing banawa, daralit mi kekang ligaya, dahil makiavel ang tuklang babiya kapuri ang keka at ngaming kakanta. Tere kami banalay pay kayong panibataning sa blang kabanalan ulinita pagparalampumi. Bumanalan mo sa retingayin king payaning spiritu mo, baan para kaya kami malalang katawan at daya ni ginuming Yesu Kristo. Paimidaong ko sa loob king pamilasat kamatayan king waning tinapit, pasalamat siya keka, piraso na, binyane ka rin kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga nat kanan niya, iting ka na akong katawan na may daon para kekayo. Makayo mo naman kabading apunan ng kingwaneng kalis, pasabahin ka pasalamat keka, at binyaneng kalis ka rin kayang disipul at nga na, tanggapan niya iti, kaya nga minungko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, indaya ning bayo at alang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Tapatan niyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Pasyag tayo, misteryo ning kasalpantayanan,
ini, ganakan mi ay paing kamatayan at pangasabli ng may biyan ng anak mo daran mi keko, piting tinapin ng biya at ang kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepelaryan mo kaming matampang, talakadarapan mo bahan sa muyo keko. Ipakmabaming pagkamuham, kaming asanang misulusulok yung katanat dahil Kristo, ipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kaya kami ay pain sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yato mami galap kay lugod. Mening kay kami Papa ay Francisco, kay kami Arsobispo ay Florentino, ating sablang pari. Kaya kanmula naman ng kapatid ming papainaon at mananayin sabling miye, isablang mayang unabi. Ang tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, kaluluan mo kengan, ngayon mo keng karapat dapat ing magkamit king biye lang hanggang, Malkayabe naman ng Virgen Maria, ay indunin Diyos, San Jose, ning apostol ating sablamong santo at tinupad king malmong kaburian, e kabaning panahon ng purian nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kabenat kay pang may pain tutugagon ng Espiritu Santo, pupurian nakat parangalan ng manggaman, king alanganga, Tiwag meto nga pabalyanin Diyos, manalain tangan king pa, kaya nga manong tiro na kikatamo ng Ginoo. Ikapas mo kami o kinuking sablang marok at malugod mong pagkalog, ing kapayapan, ing panahon mi, king kasapan ni kakang pakalulo, parati ngayong mikabos king kasalanan na maligtas king sablang kaligaligan, habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king banyatang na Yeso Kristo, kaya kaming talapangapos. O ginaming Yeso Kristo na, bigyan kaya ng apostol, yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo masaba, balik na ni kaming kasalanan, nanalawen mo yung kasalpandayani kaya kayong iglesia, mamayapan me ang pambilugan, ang pangking kaburian mo ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga, Amen. yung kapayapan ng Ginoo manatili sa kabilan mang kaya kayo, At keka ang timurin. Ipakit ang inim kakametong tamo king kapayapan. kapayapan kaya kangan.
Nyo'y kordera in Diyos, meloko king kasalanan niya to, napaladaring mayaws king apuna na ning kordero, Ginoo eko matampang tanggap keka, dapot yakas may nga mano mo, kumayap na ako. tama ng Kristo. Amen. Tapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento. Kaluguranda ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot, pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakawalanda ka bala mo mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot, kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siniklod tamo po. Panalangin ng Papa Francisco, King Pandemya. King mit mong kapakumbaban, adwanta king Diyos, na sana pupusana na iting pandemya. Alang hanggang ikpa, bangaw san may pansinin tao, pepatok nangan may sagli, ing kimot ninyato. Pepatahimik mo ing kainge, ay kami mismo, ing makirapat. Pepagkulungan mo ke balemi, bang panintunan da kangeni. Pepakit mo ke kami, ingalang kwenta, ing upaya at sikanan mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra ke kami, at siniklod keng pasibayo, bang manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulanda ka, at inisip ming ing sablang at tsuke kami, ibat mo, king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi, nanong nano kami ngeni, at nanong at tsuke kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro ginu, iting kapag subukan daralanan mi, yapin ing pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro, iting virus, metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, bang makapagbalik keka. Mananosang pauli na niting panalangin, misasan metong ke puso, at mitayin king panalangin. Manyad keng pakalulumo, at kapaldanan kaniting virus. Sana ginu, ilako mo ne, iting virus kinyato. Igpa, eka sasawang manaya ke kami, patawaran nyo kami, nangemi pansin, at eke makiramdam, kingawas mo. Uling negikeng makasarili, at akalingwan ming, ika ing Diyos mi. Yagkas may nga mano mo, at mipaldanla, ring kaladwamit katawan, at ing buong yato. Iti adwan mi keka o igpa, king kapamilata ng Heso Kristong anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo, king kametongan ng Banal Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Apong mamakalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes, Panalangin mo kami. lukluk tamo po sagli para king dita kay announcement. Sa darating na Biyernes, December 24, ay meron pa rin po tayong Friday Masses ng alas 6, alas 8, alas 10 sa umaga at alas 12 ng tanghali at alas 2, alas 4 ng hapon. Wala na po tayong misang pang alas 6 ng gabi. Ito po ay para sa preparasyon ng Christmas Sarsuela na inihanda ng mga kabataan ng ating shrine sa ganap na alas 8 ng gabi, na susundan ng misang pangdisperas ng Pasko sa alas 10 ng gabi. Ganon din po sa December 31, disperas ng bagong taon, ay meron pa rin po tayong Friday Masses ng alas 6, alas 8, alas 9, or rather alas 10 ng umaga at alas 12 ng tanghali at alas 2, alas 4 ng hapon. Wala na rin po tayong misa ng alas 6 ng gabi para naman sa paghanda ng New Year's Eve Mass ng alas 8 ng gabi. Maraming salamat po. Addition po. December 25, meron tayong misang alas 8 ng umaga. January 1st, meron tayong misang alas 8 ng umaga. Manalangin tam. Ay paming malugod, ding pisulusulo mo, king banal mong dulang, paguluban mo sanang tunay kapayapan bilang Papa kinabang
gimpanandang kapag masusyan, tiadwan mi, kapamilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Hindi naman natilya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Sanana kayo ng Diyos, may pahantutu, ingig pa, anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, may kakalugod kayo. Salamat, King Diyos. May pabengi po, kaya ko.